bagus. Dita parang napunta Parugong. Jadi sekaligus aw makatay siyan tulang. Apalagi ko to kuro makno kadung. Jadi aw makatay siyan na marunong tubo sa soni ng sa tulang di son. Ra anong dorat sa halak guru menjadi seredusi. Jala dapat bersita-sita anak. Goido dilugoh ni mana juga na maridio pas sekolah nak kapahok. Jadi dihamu. Opung ngasong ni 5 tahun ibaru po marsahe pahopon. Perjulu do hono do molate tubo. Ala gudi surso ongo nasa jol mama to po. Ngasong ni pangalan itu hatta. Dia madamion, jol mana burjon. Jol mana pijongon. Tulus maru hatta martang yang tomata di bata. Asang dia ini mana dia pung. Asang dia marbuti. Tupu dia ni madamion. Lapatan na di pudian tua kapa hoppu tuha musude na tinggal honna. Gabi Roma kabasa-basa, ro keriziki, Roma kemajuan ro agabion. Hidup pun dah. Jadi hamis song satulang. Saya itu buma. Di bebere nami. Di hamu songon haburjon nya madame tuar na mangihut. Jadi nunga gudang di jalo hamu akata na uli hata paso-paso. Saya nak karaja na lu. Saya sahak mai tutu apo hamu. Hamu jag marsada-sada. Jadi dangga jang beda honokku pun tulis ma tabawrah mai mana selama jalan mai mana asa hugoki masong hatan itu ya asa adur haduk ka tanggo lubu pepeng sorma tua mamu saluna batu butuh bahop batu tripe atai kata bam Anggita agulita terus Jadi tapi parira jauh tang dosorwata. jadi sekabi orang mah lulubulun na pinasangapan luluan na sari na dua repete Saurmadua. Mabda so kung kata nido ko nakan amas sa gudang parumain akap papung pasu-pasu oke majak ko matapatod mo ba bakat kinalaro so kung nado nya batas sinakan naburjuhiyan don holan ni jala mo mekkel holan nido ido na ningot naburjuhiyan so kung nado ni amat sinakan ni siyang giya ma dihaburjon na di jalhamu may ape may ito persabubo mo ate apalagi parumain martanya kamu nang parmeda Pistar na mo lahat mga dar-dari akapahupot tao. Akapurtaw da parmeda. Cepet da dohonok so na dua ma. Bitang mana rumiris abu nasunrok yung purbatua. Di pudian ni damangon opusi pedeliso dolion. Ana petang di aris jambul torok ngamu ma to sarmatua. Atur haduka tanggo tumani lebu talipasa tanggo tumani horbo. Pengkali sarmatua mahamu di pudian ni opusi pedeliso sa tinabar ni Mardono. Sa sulu sa matu sa bataro ni mana pagdudu na tipo ipudian na lilig mahita mangulo sa matu panggabit parurasa. Ito bayamat ka ba? Bagus. Tahu deh ya. Tunggu dulu. Ini masih ada di kita bang. Silapin Gaya beza na horas. Betul. Rumah. Nama ngado lohorlo sai alay mo dok kadi na marsita ngolon marsitu tukuran jabur di medokara. Jadi setebi kurang duluan na marsya holongan duluan na madon ni roha di partikinon sudah hita baik namar hamarangi namar watubun marudun waburu namar todong alala do sahuta marpunga taison iman namar hitehon pajoni tu hatta damang natabar barup dati haod di solo ni makamon noy ana nang jung tu hatta ibana damang opidelis nang salpui di tu hatta tulabung na tabereng masongonari jala hita makatai tu keluar ka besar dohot laho makdokon makatai persiranga tu damang nabun amadame
Fidelis na buzu sama ni damang dari do ibo sa suarana dinaborhat damangon nuang ditikyo di tanggal 20 daun di akhir ni tahun 2022 di Zotu Hatta Maibana nuang satonga-tonga muna keluarga satonga-tonga ni keluarga si Manulung Raja Napasang na adong di kota Medan hatubuan na di Huta Bagasa si Mangulape hamatian na di Medan mulak mana musye tubo na pasugit tapusi ma debata tapusi ma tuhatta bohita masih pasupangan ditikyon ada di mana di Medan at kahamu keluarga tu subuh pihana karuga guru alane ka partikian gulang ulaun ala songonari mahorori debata partikian no bohita mas pasupangan alani di hamu no keluarga besar lumbo ma di parumeku saya di basabab dia batama hamura keluarga besar di purian ni anak ko saya dapotan nak kamulna tiyo mo hamuna tujulan na rupas basod bata apu hamu may hata di barang tubu todong ale-ale lumowi mahata pasu-pasu na pinasaha ni amat tulang ta hula-hula siyang gisa sa tutoru apu matongi ya pamuna ebing majabing muna ya para muna nalahu si salo muna khusus keluarga pinopar ni Opu Fidelis nasongoni hamu peparan ne okuta guru pamulus si Manulang na adong di Huta Bagasa alani hami pusok katutubunu madok sosok di batama namang goki do akka guruta na lipasod do akan marolong roho annon odik pehata ki akkaraja nami lumul na di hamuna akkat parumain bor pasaribu parumain saya di Guguy di Batama di Purian ni anak kon sisa dalungun sisa darwa do kita di Parporfa ini anakku amat dame Opu Pidison na tabar-baru ini saya di Batama nama napo pasu-pasu tuamuna saluhuna butima hari kita teban Karing may pasat atau pas sudah buat nauli mah misan gederaja. Burka nama pengambur dita burunya ulah tahu roy tak jadi setapi kurang mah di penguanda sarma tua terlalu mobil di hamu cirazani ulah nami Raja nami sumulo kami matang yang tutuata ala di bawah ndai patut dohamu Roma buat tulang napoton tubuh napasudikna Molo kami burmuna manapuri dari akatang yang pada dohamu buyadar di baik kamu di kota Medan mami dotang yang dok pasu-pasu si anak ka amat teraja Molo kami inang na tua-tua Buru jabulu na do buru paredan. Ima pangatur ni Tuhan do kami turut berduka cita. Palapas ma akhir tahun 2022 menjelang 2020. Tuhan mana mengatur ngulut tanang tutik kenggo. Di pinoparida tulang napoton. Itu maka ngulu-ngulu baru nang tutiki arena nenggo. Emes tabatua paling ngomani si borok. Amat tarebat amat tong selat tua di hamu tirada ni ulolo nami. Takas mahamu di ulolo si Tuhan. Songoni mamang cak kami buru mana bori. Mau lihat Imagine sa kami Ina mara. orang ini Isa na wara baranggi. para data na ragang pasong na so masing magsasartan bisa terbaik ya polisi jadi mereka di untuk kita cara masak kita Mana Jadi mula tigulang jadi di hamu buru langit parang na buru bere nang ibebere lakas lo tatangingon golong nero kami akak ulamu tulangmu di bagasang manuguton sama di parborhan ni Opung Fidelison jadi nah masuk di sini
asa tong baik kamu sakababa mandok mauliate tuaka hula-hula mula na arong di bona masuk gitu. Tuh tuaka buru paredatan makan. Masa tami tu buru nami. Buru bere hela be builo. Opu be builo. Baik terus. Satu kita. Parjolo matutu kita madok mauliate tuamata nomor 2 di bata jala acil olong na tutu abuli kita marpungu jolo ni makam opu guru pamulus apalagi paluguton mauliate tutu nami tok tuamata nomor 2 di bata hipas sami di perjalanan satu huta Semangolapeo. Jadi diamu Raja Nami. Dor nami do mau lihat tuamu hula-hula nami. Nah dong di uta Semangolapeo. Suak-suak lakin boru saparadatan. Mau lihat mah diamu Raja Nami. Siang dia matutu martinangi. Amat nomor 2 di bata di sahap sudah alu-alumu tanyangmu tuhami inopar ni simatua ke kami dolion sanggia matutu naso tu ini tiadorna satu minggu matutu di tiadorna lalu mobi matu tunggane nami sekangan suak songoni nang tu pariban nami simanurung memang di sapot tu do pau boru sanggia mamartino dohon anak do boru se pariban nami on jadi tu inak simat waku sanggia matutu seak inak simat wakon gajang umurna lau muda-muda ihami akap parna jadi mau lihat Raja Nami mau lihat Raja ni hula-hula sok soni nang pariban bapak udah nami mau lihat diamu saya tu hama nama balosi sudah yak katangiang doa hata pasu dari pasakmu putih masa kami pariban Mau lihat Ada kebetulan suasana hari Natal on dulu pas ruangan selamat Natal mari kita celuna mau lihat gudang di Debata mau lihat gudang di kita koparatnya puta juara Surupahon. Takas tu bidahami di bagasan Manukuton Singgulang di Patu Pahamuna Yakka hata soso Tuhan alai dihita akan maranggi terlumu bima nadibona pasugiton sisi ada jalo do kita jakka pasu-pasu na pinasaha ni ula-ula ala sisi ada hasuto do kita sisi ada ula sisi ada lakiruan do kita di hamuna di kita na maranggi si manulang nakanin itu dibagak dari tubuh yang dia maju itu di bagasan
di hati-hati nalabok di bagasan las niroha di saluhu na di sudena di akka kata soso na pinatupamunay dan lumobima di pahopuniba ima poparan ni opung sibidelison totong dumar pangiluak kita di bata asa anggiat niyon pangwaran ni manang anak siyakangan ni opung sibidelison ini masih perludan nung arong 6 taon nung marumah tangga niyan sa angaro di baga-bagahod di mata sa dana di mana alay kasongo ni marwa tording na di baik di mata di mana biturborha do dana di dikiki alay di kita namar dongat tubuh terlumobi yang yak kaburu bere nang bere kebetulan di bagas manang di jolo ni makamon di luar mo nakaningan makam ni guru bamudi amang raja do inat tacuri pada tung masai dangol do bolo di hami hajol maun takas dora di boto hamuna tungod dia di hajol maun nami di boparan niyo pong nami guru bamudi alanido amang rajay ng suribada marapangiduan na gomos sami ang giat marhitehod di tamiyang mu marhitehod di tamiyang ta nagabi buhay di pasaut di bata nagabi buhay di liot di bata tu kami galing masyarakat siap kami nasudo bolo siap para ni guru pamulus madok molati kudang do tuhita na maranggi natotong na batuduhon kolong natotong na batuduho si sada pakilalado hita jala si sada las niroa do hita sayang dia ma tujulan niya riyon buhay tarida dos nirohatay nalaho mangulahon di para datot ka terlumubi di ulaut ka sehari-hari. Kami itong marpangidua tutuhan ni. Sa dilihan di Batama, di Hamuna kagajang ni umur. Hasihaton, dohot, gabi na ni ulan ni tangata. Sayang dia matutulan niya ro tutu di batu di batay. Di sialari di kita sa luhut na makahulong yan. Asa do kung masong paduhan ina tua-tua anya pagabi matong na tinabo-tabuan. Harita na maranggi do na marboru na itakas si tanong di baga sa siya na marsi pauloluan. Asa emisi tabatua matong perlingguman nilek kinamokmok. Di Batama tong siliw tua ganuk na hitaw sa luhuk na di Baroro. Saha matutusolo, saha magibay kolena, kuho mayat tong di rodang ni bulan. Nunga saha nungay. Baki ni Opusibilis Dulion. Daul saha mahitat nagabian. Lohot to parorasan luhuk maliro nga ni Tuhan. Mula tigulang ko pa sa aruan namin karsongo ni ma ido orwa. Jadi Abu Birake. Asa buta pa sa tubang ulan ni Surya. Jadi songonon. Katabi jo. Ya. Jadi mula ta madihita. Dan lumobi madiboru bere. Natotong na batuduho kolong tuami. Dihita ala along do. Di patupak kaya nakokod di sodo dahangon majolo. Mardapo gumahita. Ano natin unang yung torbor gabi. Mak.
Duduk kan? Kayak hidup betul, kayak hidup. Kami kurang muda no. Ya, udah dengan kepala desa kan? Sudah. Waduh. Kau udah boleh sedap bela. Oh, perangkat desa datang. Pengaruh pemilihan terus ini. Sok kamu lagi kamu. Romso. Tangbe. Oh, lo. Oke, live streaming ini nanti kita lanjutkan lagi setelah selesai sarapan dulu ya. Nanti untuk doa untuk pemakaman kita lanjutkan lagi live streamingnya.